Transformersi uspon zvijeri je sada u kinima, s dovoljno robota, eksplozija, borbi i robotskih životinja da svakome izmami osmijeh i pruži zadovoljstvo. Dok Optimus Prime i Autoboti suprotstavljaju se svake prijetnje svom domu, danas ćemo pogledati ovaj tim i otkriti tko je najmoćniji Autobot od svih. Pa krenimo. Kako ste, ekipa? Ja sam Daniel i ovo je Danco. Svaki tjedan radimo analize borbi, a povremeno i video zapise s rangiranjem snage, poput ovog ili slične stvari. Ako vam se to čini zanimljivo, onda se opustite i uživajte u videu. Stisnite like, a ako želite, pretplatite se na kanal dok ste već tu. Sad krenimo na to. Sada postoji mnogo različitih kontinuiteta u Transformers svemiru. Dakle, za ovaj video držat ćemo se isključivo Bayversa, dakle igranih filmova. I postoji mala rasprava o tome smatraju li se Bumblebee i Uspon zvijeri dijelom Bayversa kao prequel ili su reboot u drugačijem kontinuitetu. Ali za ovaj video uključit ćemo oba ta filma. Također, iako tehnički nisu Autoboti, uključit ćemo Maksimale i Dinobote, jer su bliski saveznici Autobota. I tko ne voli priliku pričati o robotskim dinosaurima ili gorila verziji Optimusa Prima? U redu, sada možemo početi. Brains je Willijev prijatelj i može se transformirati u laptop, što mu omogućuje pristup velikoj količini informacija o raznim temama. Zato ga zovu Brains, jer je jako pametan i zato što se može pretvoriti u laptop. Brains je započeo svoju karijeru kao Decepticon, radeći kao mobilna moždana jedinica za svog gospodara Shockwave-a. Međutim, prešao je na drugu stranu nakon što je stekao svijest i pridružio se samu Witwikiju i Autobotima. Ali on nije veliki Autobot, nije posebno moćan Autobot. On će biti posljednji na našem popisu ovdje. Willy je bio Decepticon koji je postao Autobot i mogao se transformirati u sićušni kamiončić. To ga je činilo izvrsnim špijunom i za Decepticone i za Autobotove. Willy je postao zadužen za komične trenutke u filmovima nakon što Skids i Mudflap nisu uspjeli osvojiti obožavatelje. Međutim, njegova svadljiva osobnost često ide na živce ostalim Autobotima. Baš kao i Brains, Willy nije baš velik ni snažan Autobot, a zapravo mu je upravo njegova veličina najveća mana na ovom popisu. Squeaks je možda najbizarniji dodatak postavi Autobotima u filmu Posljednji vitez. Mislim, ovaj mali tip definitivno ne odaje dojam Autobot ratnika. Ovaj mali, hrđom prekriveni bot može se transformirati u Vespu i zbog prijašnjih ozljeda može komunicirati samo vrlo ograničenim rječnikom. Ali može biti hrabar kad to situacija zahtjeva. Bulldog je dokaz da čak i Transformeri mogu patiti od demencije u starosti. Ovaj klimavi veteran Drugog svjetskog rata može se transformirati u tank Mark IV. Bio je zadužen za obranu dvorca Sir Edmunda Bartona. Ali ima robotsku demenciju i čak i kad se transformira ima ozbiljne probleme jer mu dijelovi počinju otpadati. Canopy je zaista bio prerušeni robot, samo ne na način na koji biste očekivali. Kako su Transformeri postali lovljena vrsta na većini zemlje, a čak su i obična vozila bila predmet trenutne sumnje, Canopy je izumio novu taktiku, kamuflirajući se kao hrpa ruševina. Sa sobom nosi hrpu improviziranih ostataka pod kojima se može sakriti i prekriti. Ali iako je to neko vrijeme funkcioniralo, ne možeš se zauvijek skrivati. Ova dva malena Autobota obično su previše zauzeta međusobnim prepirkama da bi se brinula o ratu s Decepticonima koji traje. Kao da obojica pate od cybertronske verzije ADHD-a. Mogu se spojiti i prerušiti u bezozleni kamionet za sladoled ili se zasebno transformirati u kompaktne Chevrolet automobile. Skids i Mudflap nisu uspjeli osvojiti mnogo obožavatelja kada su se prvi put pojavili u filmu Osveta palih. Povrh svega, sugeriralo se da su oni rasni stereotipi, što sve objašnjava zašto. Izbačeni su iz filma Tamna strana mjeseca i od tada se nisu pojavili u serijalu. Cogman je malen prema uobičajenim kibertonskim standardima i definitivno je najsličniji čovjeku od svih Autobota.
To ga čini savršenim za ulogu butlera i sluge Edmunda Burtona. Ali izgled može zavarati, jer je Cogman također sociopat, čije je tijelo samo jedan dio mnogo većeg kibertonskog zrakoplova. Recimo samo da pati od problema s bijesom. Djelomično trgovac s otpadom, djelomično trgovac, a djelomično mehaničar. Day trader je definitivno tip autobota kojeg ćete pronaći u bilo kojoj ekonomiji preživljavanja ako dovoljno dobro tražite. Zbog čega je i napredovao kada su transformeri morali pobjeći. Više ga zanima prodaja svoje robe nego ozbiljna borba. Day trader će uvijek paziti na sebe i obično se zadržava na rubu svake borbe, što definitivno iritira njegove kolege autobotove. Trench je bio autobot izbjeglica na zemlji koji se skrivao s ostalim autobotima, ali je izgledao sasvim zadovoljan time da cijeli dan sjedi na otpadu kao bager. Kad su Decepticoni i Transformer Reaction Force otkrili njihovo skrovište, on se transformirao i pripremio pridružiti se Hound u zaustavljanju neprijatelja. I onda ga više nikada nismo vidjeli. U osnovi, on je samo najveći primjer prikrivene reklame koji ćete vidjeti. Autobot je bio tamo samo da pokaže brand Caterpillar. Brawn je bio snažan, ali nepromišljen autobot, koji je stalno želio testirati svoju snagu protiv najmoćnijih Decepticona. Vidjeli smo ga kako se bori protiv Decepticona na Cybertronu na početku filma Bumblebee, a nakon što ga je spasio Optimus i rekao mu da se povuče, on je to shvatio doslovno, jer od tada nismo vidjeli Browna. Jolt je bio jedan od autobota koji su se odazvali pozivu Optimusa Primea da dođu na Zemlju u 2 godine nakon Megatronovog poraza i jedinstven je autobot s električnim moćima. Cliffjumper puca prvi i postavlja pitanja mnogo kasnije. Jedina informacija za koju ima dovoljno strpljenja prikupiti je: Decepticoni su bili ovdje i sada su mrtvi. Nakon povlačenja Cybertrona, Cliffjumper se srušio na jedan od Saturnovih mjeseca gdje su ga pronašla 2 Decepticona. Odbio je odati bilo kakve informacije o drugim autobotima osim svog imena i čina, pa su ga zbog toga Decepticoni ubili. Chromia je bila čvrsta autobotkinja, uvijek u potrazi za sljedećom borbom i spremna za akciju. Naravno, to znači da se ona i Ironhide slažu oko mnogo toga. To, u kombinaciji s bezbrojnim bitkama koje su zajedno vodili, stvorilo je prijateljstvo koje traje stoljećima. Kad je sukob na Zemlji eskalirao, oba iskusna ratnika ponovno su mogla zajedno ratovati, jer se Chromia pojavila kako bi se borila sa svojim sestrama. Elita One bila je jedna od rijetkih ženskih transformera, ali je uvijek bila više od lijepog lica. Bila je lukava ratnica i izvrsna strijelkinja, sposobna pogoditi metu s najmanje 4 milje udaljenosti. Kad je trebalo osloniti se na nešto više od svog oružja, mogla je emitirati polje privlačnosti koje može uzrokovati da oni bez zaštite iznenada pregriju. Elita One je starija sestra RC i Chromije, jedna od najbližih i časnica s najduljim stažem Optimusa Prima. Poručnik Jazz bio je bezbrižan autobot i zamjenik Optimusa Prima. Dobrodušan i uvijek sposoban prihvatiti stvari s lakoćom, pružao je lijep kontrast ozbiljnijem ponašanju Ironhidea ili čak samog Optimusa. Bio je i uvijek pričivac, zbog čega su ga Ironhide i Optimus često zadirkivali. Nažalost, njegova hrabrost ga je na kraju stajala života u bitci za Mission City, kada ga je Megatron upucao, a zatim rastrgao na 2 dijela. Jetfire je drevni transformer i izvorno je bio Decepticon te sluga Palog, prije nego što je prešao na stranu Autobotova nakon što je shvatio razmjere smrti i uništenja koje bi Pali donio. Jetfire ima jedinstvenu sposobnost stvaranja svemirskog mosta, ali to radi prilično traljavo, jer je sebe i ostatak ekipe bacio na pola svijeta, u Egipat. Iako nije bio ni siguran jesu li još uvijek na istom planetu. Pokazao je svoje borbene vještine tijekom bitke za Egipat, ali ga je na kraju izdala starost, žrtvujući se i dajući svoje dijelove kako bi pomogao Optimusu da porazi Fallena. Wheeljack je vješt izumitelj i znanstvenik koji služi kao intendantski časnik Autobota.
Izrađivao bi najnezamislivija oružja i naprave za autobote i timove Nesta. On je također jedan od rijetkih autobotova koji je dobio veliku redizajn od glavne serije do nove serije koja služi kao reboot i prednastavak. Prešao je od znanstvenika koji izgleda kao Albert Einstein do pravog borca i nekoga ko može boriti rame uz rame s drugim autobotovima. Ape Link je bio vođa Maksimala na njihovu matičnom svijetu, sve dok se nije pojavio Unicron. Kako bi spriječio da transportni ključ padne u ruke Terrorcona i Unicrona, Ape Link je naredio ostalim Maksimalima da se povuku i sam se suprotstavio Scourgeu. On je velika gorila koja može koristiti oštrice na rukama u borbi, ali Scourge ga je ipak brzo savladao. Stratosfera je bio divovski autobot koji je služio kao transportni brod za manje botove i zalihe. Uvijek je više volio nebo nego tlo. Stratosfera bi provodio što je više moguće vremena u zraku. Zapravo on vjeruje da je nepobjediv na nebu i da može prihvatiti svakog izazivača. Ali naravno, to postaje poprilično veliki problem kada se borba odvija na tlu gdje nije ni približno toliko vješt. Wreckeri su trojac mehaničara koji većinu svog vremena provode radeći na svemirskim letjelicama u Cape Canaveralu. Također su opsjednuti NASCAR-om, zbog čega se sva trojica transformiraju u Chevy i Impala trkaće automobile. Hot Rod je drzak, pomalo arogantan suborac Bumblebee-u, ali u svojoj srži Hot Rod je zaštitnik. Također ima pištolj koji usporava vrijeme. Oružje koje će mu očito dobro doći jer može usporiti vrijeme oko sebe. E-Razer je visokoletački maksimalac i može pružiti prijeko potrebnu zračnu podršku tijekom borbi, rigajući vatru odozgo. Također je nevjerojatno odana cilju, spremna dati svoj život kako bi zaustavila Unicrona. RC je autobot, zapovjednik na terenu, i iako nikada nije bila najveća ili najjača, niska je, brza, okretna i može zadati snažan udarac. Trenirana je da koristi svoju brzinu u svoju korist. Udara brzo i iznenada, a zatim nestaje jednako brzo kao što se i pojavila. Sideswipe je instruktor borbe autobota. Iako je vješt s oružjem, više voli borbu prsa o prsa nego borbu na daljinu. Upotrijebit će bilo koji manevar kako bi se dovoljno približio neprijatelju da upotrijebi svoje Cybertroniju mačeve montirane na rukama. Njegov okretan oblik s kotačima umjesto nogu to mu itekako omogućuje, jer se bori gotovo kao igrač roller derbija. Njegova taktika je nemilosrdna i on se uopće ne ispričava zbog toga. Rat je uostalom prljav. Rečet je medicinar autobota i vjerojatno najhrabriji među njima. On će riskirati svoj život kako bi izvukao svakog ranjenog suborca s bojišta. Zapravo nije se pridružio autobotima da bi bio vojnik. On je zapravo tamo kako bi pokušao spasiti živote i misli da je Optimus Prime najbolja šansa koju svemir ima za mir. Iako ne voli nasilje, suočio se s nekima od najopasnijih Decepticona i uvijek je spreman baciti se usred borbe. Odličan je u improviziranju sa svojim kirurškim alatima i može koristiti ta improvizirana oružja s iznenađujućom okretnošću za svoju veličinu. Kad stvari postanu ozbiljne, Crosshairs je vjerojatno tip kojeg biste željeli imati u svom timu. Ili biste ga željeli da nije činjenice da je narcisoidan i poprilično bezobrazan. Autobotski padobranac pun je sarkazma, lošeg stava i ima vrlo malo poštovanja prema Optimusu, a potajno samo želi biti sam ili, još bolje, sam zapovijedati. Unatoč svemu tome, Crosshairs je i dalje vrhunski strijelac, koji će uvijek odmah krenuti u akciju i napraviti kašu od svakog Decepticona. Također ima talent iznenaditi svoje neprijatelje, bilo da se spušta odozgo ili munjevito poteže svoje blastere iz futrole. Mirage je poznat po tome što je nestrpljiv i pomalo nepromišljen, ali njegova sposobnost da prevari i manipulira svojim protivnicima nikada se ne može dovesti u pitanje. Mirage može postati nevidljiv, može stvoriti realistične holograme sebe kako bi dezorijentirao ili nadmudrio ljude. Ima čak i impresivnu sposobnost mijenjanja oblika. Jedan je od rijetkih transformera koji može imati više alternativnih oblika istovremeno.
Ali u svojoj srži i iznad svega Mirage je odan prijatelj. Drift je šutljivi komando s mnogo drevnih oštrica. Iako ne pokušava sakriti svoju prošlost kao Decepticon, mnogo bi radije pustio da njegove sablje govore umjesto njega. Njegova snaga leži u tome koliko vješto vlada svojom zbirkom mačeva i u njegovoj prisebnosti u borbi. Odlazak od Decepticona ipak nije automatski popravio sve za Drifta, jer je i dalje sklon maničnim ispadima agresije ako ga nešto iznenadi ili uplaši. Srećan počeo je meditirati kako bi razmišljao o svom mačevanju i nadamo se obuzdao ovaj zaostali problem s bijesom. Cheetor je brzi maksimal koji može oponašati sposobnosti Geparda. Tijekom borbe protiv Scourgea i Terrorkona Cheetor se maksimizirao. Uspio je probiti cijelu gomilu Terrorkon dronova, ali ga je na kraju nadvladalo beskrajno mnoštvo. Hound je stručnjak za oružje i vrlo iskusan hrabar Autobot komandos. On je bučan ratnik koji se baca u svaku misiju bez ikakvih briga. Dok bi neki od njegovih kolega pobjegli od opasnosti, Hound joj nikada ne može odoljeti. On ulazi u bitku kao stvoren za borbu i brz je na potezanju bilo kojeg od svojih brojnih oružja. Iako ga njegova sklonost da u jednoj bitci brzo prelazi s jednog oružja na drugo često ostavlja bez oružja i streljiva, Houndova hrabrost i snalažljivost nikada nisu upitni. Suočit će se s cijelom vojskom Decepticona ako mora i radije će pasti boreći se nego napustiti svoje saveznike na bojnom polju. Rhinox je maksimalski nosorog i sudjelovao bi u završnoj borbi protiv Terrorkona, gdje bi svoju masivnu ratni čekić itekako iskoristio. On je velik, snažan je, ljut je, pa što tu nema za voljeti? Slug te ne voli i ne voli tvoje lice. Nemoj se truditi davati mu naredbe, osim ako ne uključuju udaranje protivnika glavom tako da odleti u sljedeći tjedan. Toliko je snažan da može sravniti sve na svom putu u naletu usijanog dino bijesa. I nemoj se truditi pomiriti se s njim, jer on želi tuču i započet će ravno na tvojem licu. Scorn je ono što se dogodi kada spojiš razornu ratnu mašinu s predatorom. Ništa manje od razarača na dvije noge, on je snažan i masivan. Ne samo da može koristiti svoj alternativni oblik Spinosaurusa u borbi, Scorn je također specijalist za rušenje i u robotskom obliku koristi mač Scrapmaker, a njegova ogromna veličina čini ga gotovo nemogućim za oboriti. Oprostilo bi ti se ako bi kad vidiš Trefea na bojnom polju doživio neku neugodnu nezgodu s pražnjenjem. Uostalom, prizor golemog, dvoglavog metalnog zmaja koji riga vatru, zmajevskog pterosaura koji juri prema tebi munjevitom brzinom poput nekog filmskog čudovišta, uzdrmao bi i najtvrđeg borca. Međutim, Strife je zanimljiva kontradikcija. Dok je na bojištu moćan i nemilosrdan ratnik, izvan njega, Strife je jedan od najprijateljskijih i najpristupačnijih ljudi koji ćete ikada upoznati. Ironhide je stručnjak za oružje među autobotima i stari prijatelj Optimusa Primea. A on je star zato što je čvrst. Vjerojatno je imao dovoljno zamjenskih dijelova da sastavi malu vojsku, ali Ironhide odbija pokleknuti i umrijeti zbog bilo koga. Borit će se do samog kraja i usput će srušiti više nego dovoljno Decepticona. On je malo skloniji potezanju okidača od svojih kolega Autobotala, jer je spremniji pogurati Autobotov kodeks do krajnjih granica ako misle da će tako brže obaviti posao. Ima više oružja nego mala zemlja trećeg svijeta, a možda je čak i uništio cijeli planet tim oružjem. Vođa Maksimala Optimus Primal živi na zemlji prerušen kao 4 metra visok mehanički gorila, što i nije baš neka prerušavanja. Budući da je držao stražu u peruanskim džunglama, čekajući povratak zla s kojim vode vječni rat kroz mnoge galaksije, vidio je dovoljno tragedije da izgradi blagu, ali odlučnu mudrost. Naravno, najbolji dio mudrosti je znati kada upotrijebiti svoju divovsku šaku gorile da zaštitiš nevine, a naravno i kada održati herojske govore. Sentinel Prime potječe iz starijeg doba, kada je Cybertron bio dragulj galaksije,
a rasa Transformera bila puna obećanja i potencijala. Jedini poznati preostali Prime, on je utjelovljivao ono što vođa treba biti. Mudar, suosjećajan i više nego dostojan ratnik. Štovan, i među Autobotima i među Decepticonima rijetki bi se usudili suprotstaviti se njegovu štitu i oštrici Primamax. Ali kada je Sentinel, pretpostavlja se, zauvijek izgubljen na brodu Ark, Optimus Prime, njegov osobno odabrani nasljednik, ostao je popuniti prazninu koju je ostavio. Gubitak Sentinela označuje kraj zlatnog doba Cybertrona, a planet je sve dublje tonuo u rat. Neki koji se gorko sjećaju vladavine Sentinela pamte vrijeme kada su Transformeri bili gospodari svoje sudbine, a ne raspršeni po zvijezdama i osuđeni na život u progonstvu. Iznad svega, Sentinel Prime je odani domoljub. On voli svoj rodni planet svim svojim bićem i učinit će sve, čak i otići do krajnosti, kako bi ga zaštitio. Kao kralj Dinobota, Grimlock vjeruje da je najbolji način rješavanja problema prvo ga razbiti, a o detaljima brinuti kasnije. Jedan od najmoćnijih ratnika u svemiru najviše voli pokazivati svoju snagu, ostavljajući neprijatelje zgažene, zaskočene ili pretvorene u pepeo njegovim vatrenim dahom. Ovaj prilično grub i žestok stav proteže se i na njegove suborce Autobote, od kojih se očekuje da ispune Grimlockov standard snage. Ipak, Autobotima je ovaj div daleko manja prijetnja nego Decepticonima. Bumblebee je jedan od najpouzdanijih poručnika Optimusa Prima i iako možda ne izgleda kao najjači ili najmoćniji među Autobotima, Bumblebee to itekako nadoknađuje. S neiscrpnim izvorom sreće, odlučnosti i hrabrosti. Rado bi dao svoj život kako bi zaštitio druge i zaustavio Decepticone. On je jedan od najboljih boraca u cijeloj seriji. Lako može sam srušiti čitave horde Decepticona ili Terrorcona. I jedan je od rijetkih Transformera s jedinstvenom sposobnošću da se obnovi nakon ozljede. Dragonstorm je golemi troglavi zmaj, moćni spojeni oblik legendarnih 12 čuvarskih viteza koji su se udružili kako bi zaustavili Quintessu. Pojavio se u srednjem vijeku kako bi pomogao Merlinu da zbriše Sase i pobjedi u ratu za Camelot. A zatim se u moderno doba ponovno preoblikovao kako bi pomogao Optimusu da sruši Quintessu i njezine Infernicone. Kad smo već kod Optimusa Prima, naravno da je on morao biti najmoćniji Autobot. Mislim, on je vođa Autobota s razlogom. Davno je bio samo skromni vođa znanstvenog odjela na Cybertronu koji je proučavao Allspark. Štitila ga je vojska Lorda Visokog zaštitnika Megatrona. Ali kada je Megatron bio iskoren od strane Palog, Optimus je otkrio da je on posljednji iz dinastije Primova, skriven kada je Pali uništio lozu. Kao odgovor na Megatronove pokušaje da preuzme Allspark i osvoji druge svetove, Optimus je preuzeo svoju pravu titulu i okupio Autobote da se suprotstave Decepticonima. Koliko god obsesivno Megatron nastoji ostvariti svoj cilj, toliko je i Optimus predan tome da ga zaustavi, čak i po cijenu svog života, svog svijeta, a ako je potrebno, i vlastitog naroda. Na njegovu zapovjed Allspark je poslan u svemir, osuđujući Cybertron na polaganu smrt, a njegov narod na nomadski život. Žrtve koje je podnio teško mu padaju, ali nužne su jer nema drugog izbora. On zna za ambicije koje vrebaju u Megatronovu srcu i one nikada ne smiju ugledati svjetlo dana. Životi moraju biti zaštićeni od prijetnje Megatronove tiranije bez obzira na cijenu. Ova opsjednutost porazom Megatrona oduzela je Optimusu dio njegovog ranijeg idealizma, stvarajući određenu bezobzirnost u njegovoj inače iskrenoj i brižnoj osobnosti. Prime nije sklon davanju druge šanse i spreman je razmotriti bilo koju akciju koja bi mogla dovesti do pobjede, osim izravnog žrtvovanja onih do kojih mu je stalo. Ali što vi mislite? Oglasite se u komentarima ispod. Znam da ćete sigurno imati mišljenja i dojmove o ovome. Ako ste ostali ovako dugo i došli do kraja videa, to je nevjerojatno. Hvala vam puno što gledate i što nas podržavate.
A ako želite pretplatiti se, slobodno se pretplatite. Vidjet ćete još ovakvih videa svake tjedna. Vidimo se tada. Vidimo se sljedeći put.